Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya nimugoroba, igitondo cyiza kuri uwo twumva amasaha ya mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri uwo twumva amasaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu inginga bihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda rero turi ku mugoroba wo ku itariki rwose nyamuneka zigera kuri 24 z'ukwa munani 2024, birumvikana na gatanu by the way. Birumvikana rero nta kindi tugarutsemo usibye amakuru aremana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba rwose tubabwira byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biba mu gihugu rwose cy'i Burundi, tubabwira uko situation ihagaze, tubabwira uko byifashe kuri tele. Turaza kubabwira byinshi, ariko mwa bantu b'Imana, mbere yuko twinjira muri ano makuru yo muri ano masaha nimugoroba, munyemerere rwose nyamuneka mbanze nisuriza abantu by'umwihariko badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'i Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Mulangara, ubundi mambo VP, baba bari hano muri hano muri Coline ya Tongo, baba bari hano mu bice rwose bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze, ndetse n'abari mu gisagara cya Bujumbura tubahe ikaze tubikuye ku mutima. Ni benshi cyane kuko bari hano Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa ndetse na za Zimbabwe. Abantu ba Zimbabwe rwose ni abantu babatanamu cyane. Badukurikira by'umwihariko bari mu bice byano za United Kingdom, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, mambo VP, mumeze mute abantu bari muri Canada mu ntara gatatu diaspora irwota Masimbidi. Tubaye ikaze nabo biyumvemo ikaze kuri TV Duniani kote. Turaza kuba dukomeza kuri byinshi cyane no bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira amakuru menshi cyane rwose arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Niyo mpamvu musabwa gutega amatwi. Ntabwo ndi butinde rero, ndaza gukubita mbangura. Turaza kurebera hamwe imwe mu nkuru zidasanzwe yamaze kuba yandikwa ku itangazamakuru bigiye bitandukanye ya CNDD-FDD. Ni inkuru irimo iragenda igarukwaho ku bitangazamakuru birimo za social media Burundi. Ni inkuru irimo iragenda igarukwaho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye rwose, igaruka ku kuntu ibintu bishobora guhindura isura by'umwihariko rwose mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana uwitwa Gervas Ndakobuca, amakuru twamaze kuvumbura atari ivumbi, nubwo yinjiye muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi, ubu tuvugana akaba ari perezida wa Sena, nyuma y'uko rwose mu minsi ishize bari bamaze ku mwaka icyo bita uburenganzira bwo gukora icyo ari cyo cyose yarayitayarinze. Namaze kuba nakira amakuru y'uko uyu ari umwe rwose mu bashobora kuza kugora uwitwa General Neva kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 by the way. Butuvugana habura imyaka 2. Turazenda kubyinjiramo turebe byinshi bigiye bitandukanye, ariko muraza kunyibira gato tugaruke ku kijyanye n'izi katanyama za FDLR zikokorera imyitozo mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bamwe muri bo bakaba bakomeje kugenda rwose baza ku bwishi mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kubyinjiranamo 5 kuri 5. Turaza kugaruka hano kibira turebere hamwe iby'imijyanye n'imyitozo ihakomereje, ikaba ari imyitozo nayo ikomeje gukorwa mu rwego kugira ngo abasirikare bakomeje kongerwa mu mujyi wa Uvira. Murabizi ni ku butaka bwa RDC, turaza kubikomozaho. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Muraza kunyemerera dusimukire rwose hano za Cibitoke turebere hamwe ibijyanye n'abaturage bikomeje kugenda rwose bivugisha benshi ku rwego rwo hejuru, barimo baragenda rwose babura ubuzima bwabo. Ibi ngo bikaba birimo birakorwa mu masaha nimugoroba. Ibi bikaba biri kuba byose mu gihe icyitwa igitoro mu gihugu cy'u Burundi rwose cyamaze kuba kiba ibindi mu gihe igitoro rwose gikomeje kugenda kivuza ubuhuha. Nyamuneka turaza kubikomoza. Muraza kunyemerera turebere hamwe iby'indege intare zasarambwe zigiye kuzana ku butaka bwa RDC rwose. Izi ndege ngo zikaba ari indege nyinshi cyane, ngo zikaba ari indege ngo zifite ikoranabuhanga, zigiye guturuka rwose mu gihugu zigiye guturuka mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni indege za Z-10 cyangwa se izi ni indege rwose ngo zigira muri 60 zigiye kuba rwose zakinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba, zigatangira kwifashishwa na AFC intare zasarambwe. Turaza kwikomozaho. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Muraza kunyemera rwose dusimbukire mu bice byahitwa rwose muri Coline
ya Mulangara turebe ko situation ihagaze. Ikongo Uvira umuriro wase isa n'isa, ibice bishobora kuza kwinjirwamo kuko hari amakuru twamaze kuba rwose tumenya arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, yemeza ko ahitwa Rubamba, ahitwa Kalindwa, ahitwa za Kizimba, ahitwa za Ticha, nyamuneka ibi ni ibice bicungamiye umujyi wa Uvira, izasarambwe zamaze kuba rwose zasatira ku rwego hejuru. Turaza kubyinjiranamo 5 rero utari wakora subscribe yikore kugira ngo tugenane neza, asigaye amakuru yacu yo ujye ukomeza kugenda uyakurikirana. Reka twinjire, reka duhita duhera kuri no nkuru yakomeje kugenda ivugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru irimo iragenda rwose itangazwa mu buryo navuga ko buremereye cyane. Iyi nkuru rwose ikomeje kugenda igaragaza uwitwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutaziranda kugarika yitendeka ku witwa General Neva. Haciyeho iminsi myinshi, ngira ngo ibi bintu murabizi neza ko haciyeho iminsi myinshi twumva amakuru agiye atandukanye, twumva ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi, ariko kandi nanone tukumva yuko habayeho amakimbirane akomeye cyane hagati y'uwitwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutaziranda kugarika ndetse na General Neva ubwo yavaga ku butegetsi. Uyu mugabo mwibuke neza yuko yashatse no kwijandika mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi, ndetse bikaza kurangira guverinoma imwizeho. Iyi guverinoma yamwizeho rero ntabwo uyu mugabo yagarutse kuri urukundo rwa General Neva, ahubwo amakuru dufite atari ivumba aturuka mu gihugu cy'u Burundi nuko uyu mugabo yagarutse ahubwo kubwo yagarutse rwose kubwanuza kubwa witwa General Prime Niyongabo. Uyu General Prime Niyongabo rero ni umugabo w'ingabo mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo yagarutse rero by'umwihariko ku mpamvu za General Prime Niyongabo wakomeje guha igikotsa igitutu uwitwa General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi, amubwira ati nkeneye yuko rwose wongera ukagarura muri guverinoma uyu mugabo bita rwose Gervas Ndirakobuca. Ariko ibi byose aho byaturutse ngira ngo murabizi, muribuka ubwo hageragezwaga kudeta perezida w'igihugu cy'u Burundi yarari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta gihe kinini giciyemo. Muzi ko bashatse kugereka iyi kudeta yaburijwemo kuri General Prime Niyongabo, ariko ngo uwitwa Gervas Ndirakobuca akaza kumurekura amavuga ati ibintu ntago ari we wabiteguye. Ubwo rero nyuma yuko nyamuneka nawe bagize gutya bagashaka kumukimbiza, amakuru yose arimo agenda ajya hanze, abagabo bari kurebana ayingwe, witwa General Prime Niyongabo nawe rwose yikoje mu ibara rya wino, aravuga ati nyamuneka rwose General Neva ibintu ntabwo biri bukunde, ntabwo uri bwirukane uyu mugabo ngo turubanemo neza. Icyo gihe batangira kurebana ayingwe, ariko kurebana ayingwe nako rwose twatumye abataramu bongera kuba bagaruka rwose, by'umwihariko ari bashyashya kabisa. Yes, ntabwo ndi butinde rero ndacyababwira byinshi bigiye bitandukanye. FDLR zo zikomeje gukora imyitozo hano mu ishyamba rya Kibira, ibintu bimeze nabi cyane, imyitozo rwose yakameje, ndetse n'imwe mu myitozo nakomeje kugenda nkurikirana numva bambwira bati birashoboka neza yuko ibintu bishobora kuza guhindura isura. Ariko umutaramudi arimo arambwira ati bimeze bite kutamakanya, nkamuhe nawe anza babwire byinshi biba bibera hirya no hino ku isi. Ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, cyane ngo abahitanye muri iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Icyo gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho, ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu, cyane cyane tubibona mu myifato yuriya muserukizi wa Etazini mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga, cyane nanjye nabivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro, yari yicaye hagati
ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa noneho ikiganza cawe kikaba hejuru y'iciwe harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kuja hejuru y'urya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba, kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kuja hejuru cya Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba, byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akubwiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nico gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka, hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu jya ku bikorwa rero, jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nk'aho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irunga ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushiramo abo ba imperialiste bariya b'Abanyamerika, kuko ari amasinye yose yakozwe harya n'amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengekwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twovuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi canke mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo canke cyo dutera ubwoba gato nuko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa canke kwigarurira Afrika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afrika, byerekana yuko yoba ari ntambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi
bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya Rwanda, imigwi igwanya Uganda yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo. Ariko mu gihe Kongo, Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaires, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na niriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo ruhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishira no mu ngiro. Cyo gituma rero ko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afrika, ntawe ukunda Rwanda, ntawe ukunda Kongo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro byo ari byiza, kuko yo ariyo nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Kongo, Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabo fevere, uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Kongo gukemura ibibazo by'imigwi, iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo, ugaca usanga muri Kongo ubwoko bwose bufise igisirikare. Bijya bintu n'ibintu bidashoboka, n'ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari abo muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyangwa hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo nibyo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization,
ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na taransiporo, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu imwe, bikaguka bikagera kuri Afurika nzima, tukaba twitegenja muri Afurika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afurika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afurika noneho niba ubw'abantu bakeya cyangwa ngo bube ubw'aba imperialiste, ahubwo bukaba bushobora gukira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menase y'iriya migwi isanzwe irwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, by'iterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afurika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu uko ari bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse, igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibibindi bihugu byarabiza kwisukira muri Afurika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afurika bibesha gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afurika, niyumvira yuko ari ishema, ari iteka kuri Afurika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afurika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda, nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera Kampala, batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba Perezida Paul Kagame yaba Perezida Museveni, n'abantu bafite ibitekerezo bya Pan-Africanism, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe poroje nyinshi zo kugira ko Afurika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Nimbura rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage
babaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza wa perezida icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa, noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanavyema. Perezida Murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze wa Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. U Burundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR u Burundi buzobashirayo, ba Wazalendo u Burundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None u Burundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politike. Ni nayo politike bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politike y'amacakubiri, politike y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti u Burundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona u Burundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'u Burundi. Ni mu Burundi bwarahikaze FDLR, bugahikaze ya migwi yose igwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano cy'u Burundi. Birashoboka ko n'igicenda cya Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni nyungu. None nk'akagara inyungu karondera kifuza mu gushora intambara kuri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi by'uguhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramo, ariko nobanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye barahari, bakabicarika bagakwegaho ku kagara n'abari abandi bari muri twigwaneho cyangwa n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri ivuga ngo M23 cyangwa
twigwaneho kuko n'igisirikare cy'ubwoko nacyo sindabyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kubaho. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu cy'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gace kabo bazobona muri Kongo. Iyo yaba ari politike yo kwibesha itogira nta n'igisirikare cyabo bonyine bashobora kubona. Kuvuga ngo hari igisirikare cy'iminembwe kuba ari kakajagari, kuko n'ayandi moko yahaguruka agakora igisirikare, amoko yose, abakekasayi, abakatange, abanutse, abafurero, mayimayi, bagakora imigwi nayo none ikaba imigwi y'ibisirikare igihumbi. Iyo management y'ibyo bisirikare sinabona uko ishobora kujya, ariko bose niyumvira yuko bifuza kuja mu biganiro, kuko twigwaneho iri muri AFC na coalition M23 ni bloke bari hamwe bafise umbrella ya AFC. Nimvira yuko ibyo biganiro bishobora kuba noneho bose bakazogira igisirikare kimwe cya Kongo, bakagihereza General Makenga, akagihereza discipline. Abantu bazonzwe n'amoko bakaza bakubita fimbo. Nigeze kubona umubyeyi umwe avuga ngo fimbo irakenewe mu bakongomani kugira ngo bave mu bitekerezo byabo, fimbo irakenewe mu Burundi kugira ngo bave mu bitekerezo byabo. N'abandi bamwe mu banyarwanda usanga burya naho gereza extremist bari do tubo. Cyo gituma abantu bose bakwiye kubona ku bitekerezo by'ibyamoko. Ibi bintu byabaye muri myaka yose muri aka karere, mu Burundi, mu Rwanda, East Congo, ibi bintu bikwiye kubera reso abantu bakabona yuko politike y'ibyamoko atakimaze. Turabarundi, turabanyarwanda, turabaganda, turabakongomane, twese ndetse n'ibyo by'imbibe tubivemo, tuvuge ngo turabanyafrika, duharanire politike nziza yo gutunganya Afrika muri rusange. Muri make rero uyu mwihwezo nagomba kuvuga nibagiye M23 ifite ibiganiro byayo bidoha, nigende iganire na leta. Hanyuma rero bamaze kuganira, niyumvira yuko bokoroheranira, ntibategane, imbabazi zikaba, ntibazane ibintu byo kuboha ngo ni ibintu, kuko bose bafise ibyaha ku mpande zose, baba bloc ya FARDC, bloc ya M23. Mu ntambara ntiyabura ibyaha, yaba intambara. Cyo gituma intambara ni ikintu cyo kwirinda, kuko intambara ntiburamwo ibyaha. Ntibabohe rero ngo twagirize naka, ahubwo je nyumvira kubaka nouveau départ. Niyo mpanuro yindi nshasha nzanye muri iki kiganiro. Kaza cyane shishikara kudukurikira kuri Positive Change Initiative. Twifuza kugira impact, guhindura ibintu muri politike, muri ekonomi, no mu bijanye n'iby'amadini. Uru rubuga ugiye kubashikiriza cyane cyane ibijanye n'iby'amadini n'inyigisho z'ijambo ry'Imana. Nabyo ni ibintu bikomeye cyane mu kubaka Afrika yacu. Murakoze, nkaba ndabashimiye, musangiza abandi ibi biganiro. Imana Tshisekedi wire ku biganiro yagiraniye na Kabila, wire ku biganiro agiranira n'abandi banyapolitike, ariko ugasanga nta kintu na kimwe gishobora kuja mu ngiro. Sinzi ivyizigizigi AFC M23 ifite yo kwirirwa yiruka iyo za Doha, kuko mbona yuko, kuko nababwiye partenere AFC M23 yagomba kuganira nawe ariyo guverinoma ya Kongo, atari partenere fiable bashobora kuganira ngo bagere kuri gahunda zifadika zishobora gushirwa mu ngiro. Rero niyumvira yuko AFC M23 itosamazwa n'ivya Doha, ahubwo ikwiye kubandanya gahunda yayo yo kugira ngo mu bice bya East Congo
hagarukanwe umutekano mu gihe imaze kwerekana yuko ibishoboye. Sinzi icyo irondera ku mikoranire ya leta ya Kongo kugira ngo amahoro agaruke muri East Congo, ahubwo nk'uko nakomeje ndabivuga AFC M23 ikwiye gukomeza yiyambaza u Rwanda, ikwiye gukomeza yiyambaza Uganda kugira ngo bakorane mu kugarukana amahoro n'umutekano muri East Congo, kuko yaba Uganda bifitemo inyungu kuko East Congo ibangamiye umutekano wa Uganda, kuko ibitse indiri y'abateroriste bama binjira muri Uganda gusasika inganda muri bya bitero by'iterabwoba, kandi n'u Rwanda nago rufite inyungu mu kurandura FDLR n'iriya yindi migwi ibangamiye ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero niyumvira yuko burya ubandwa ni wabanda urugi. U Rwanda rufite inyungu kugira ngo rubone umutekano uhagije mu gukorana byeruye na AFC M23 mu gukora igikorwa cyo kurandura iyo migwi iteza umutekano muke muri za Kivu, kuko ibi bintu by'abanyamerika, ibintu by'abanyaburaya, bya Katare, by'ababirigi, bobo erega bafite inyungu bakurikirana, bafite inyungu batagomba gutakaza, kandi buriya ibi bihugu by'ibihangange ntibyifuza kuganira na leta canke imigwi ifite imbaraga, biba byifuza kuganira n'abantu badashoboye nk'abariya ba Tshisekedi, nk'abariya ba Ndayishimiye bashobora gusakrifya les intérêts z'igihugu bagashira imbere utunyungu bo bashira mu mifuko. Ugaca usanga rero ibijyanye no kubabara abanyagihugu ibyo ntabyo bababaye. Cyo gituma rero buriya u Rwanda, AFC M23, Uganda nibo bafite inyungu erega mu byo kugarura amahoro n'umutekano muri East Congo, kuko izo guverinema zibangamiwe n'imigwi iri muri East Congo. N'u Burundi nabwo buriya cyari ikibazo, Burundi bwagomba kuja mu njana imwe n'u Rwanda na Uganda, ariko mu buryo bwo kutamenya, bwo kudatahura inyungu abarundi bagomba kubona mu gihe East Congo yaba itekanye, kandi East Congo ikaba ikingiwe n'umugwi ukomeye mu bya gisirikare ushobora kugarukana amahoro, kuko Uburundi burazi neza yuko za mayimayi zigenzura kiriya gice cya Sud Kivu, iriya migwi ya za mayimayi itashoboye kuba yobuza imigwi yatera Uburundi, arizo ziriya za FNL, za Nzabampema, ndetse n'ibyavugwa bya Red Tabara. Barazi yuko ziriya za mayimayi bagiye gufatikanya nazo, ziriya za FDLR bagiye gufatikanya nazo, zitashoboye kuzana umutekano ngo imbibe z'Uburundi zigira amahoro muri kiriya gice Uburundi buhana imbibe na Kongo. Sinzi rero inyungu Uburundi bubona mu gufatikanya n'iriya migwi ya FDLR ya mayimayi, ahubwo iriya migwi ikwegera ibibazo Burundi. Urabona nk'iriya mugwi wa FLN wateye mu Rwanda uturutse mu buraruko bw'Uburundi, unyuze mu kibira ariyo Nyungwe yo mu Rwanda. Murazi yuko byazanye agatotsi, ahubwo nyene iyo migwi iguma ikebeba ku mbibe z'Uburundi, izanira agatotsi mu mibanire
y'Uburundi n'u Rwanda na Kongo. Rero Uburundi je mbona ko bwahisemwo nabi mu kwiheka inyuma y'imigwi idashoboye, y'imigwi itizewe, y'imigwi idashobora kugira ico imaze, ata ntumbero ifite ya politike itomoye yo kugarukana amahoro n'umutekano. Ahubwo Uburundi bwihetse inyuma y'imigwi